Bella Joe Calamo, Damere Bala Bella Joe, Damere Bala Bella Joe, Calamera Joe, Dana Kira Kirio, Bella Curini, Dana Kira Neva, Nitio Calamo, Damere Bala Bella Joe, Damere Joe Bella Joe, Bella Wato, Bella Corvette, Bella Wato, Ibara Bella Wato, Damere Joe. Beto tual tal palu ro chol go tin cha dek o tieno en wa foy to tual panelist mo ti bo to kumberi football tie gi Muzee Pilipo Oruni kan mai chabir mo karni chano lok mo beje to tual kom lok pa Muzee Paul Kilama wan football miro neno en kid lok me Loc Ken en badong wachi yup matini metemo encouraging litiana wuma gok nyo put giti tawne giti tino ni jem magang en miro ribo wich ka chiel ikar manu dano mite ni miro gi nen aloka mo manu rombe tie dano miro betie chi obi neno lokom Nge Nongo Loc Ken eni ngo MUTIME kya ngagi mago bedo eni GAMENTE enoni gidong mapiere teke ena ye ni go chako la kit tute men Loc Ken eni kimura di man eni tini o miro choko chwin le tiena Acholi jomo gutie mo ka piera yo ya beach piera dek piera ngwen mo fut gok yo bi wachi gin le tiena mate tino wa miro encouraging gin dong pe le tiena mate tino jem ma team affecting Acholi long team affecting gin wa gin be no fura nyim gi team Paul ma bo ti piera tekni go win tini ni Nge Loc Ken nga gi mo be GAMENTE gidong go biro gi mo di I GAMENTE en go chako tute Loc gi mo di we o kelo wa in yang ni kai ti winyo chwin I romo biro la tela I mo ken mano ini tuer kere endo kar en mo wano ti ni le tieno mo ti don komkareni put tamania itino kai ti mo pier wa big go tamani in fuleti o jolo Muzee Paul o jolo Pilipo Oruni Mego Rose, Lady Grace, Dr. Caesar Chae, la Mego Joyce, Langoya, before the trial, may joining one. Chi, Wamiro Chakonegi, Muzee Paul Kong, Kado, Omego Pilipo Oruni, be medo core. Oti a mede gingo mo wano be wajane komkara. Ngo MUTIME, Nge Loc Ken, gidong nga gi mo be GAMENTE atirane pole ko romo estimating mwaka go be mwaka manining mwaka di mago chao kere tute me konye Uganda Nge Loc Ken Muzee Paul Yeah, poi mina kom yo kare melo wano Loc Ken down to Nge Loc Ken ni nda pongwen di ma pier bichel werio ma yom chin ber duong to twal all over the country from every town ki town duju celebration ber tie madano weng no igi yom Yeme 62 no do carro, ken mando October, Yeme 62 ber April. Ci GAMENTE mo ko ma wano kere Loc Ken no ti GAMENTE pa DP ma gugiro uchako from 61 April to 62 April. Pian 61 DP lo ye April. Ci GAMENTE ne pori British do waji ki bol kui odojo pian Buganda boycotting yero many reason magumi yenu do 62 yeme April surprisingly enough Buganda do kwer bol kui yero
British o kako meno don kabaka ilo ye dano mamiero ucheri parliament ki Buganda. Inuni blocking DP pian strength of DP mapol no ti Buganda. So ngeye no don GAMENTE medo kati uberu UPC ki kabaka yaka go riba. Kabaka yaka no ti ki MPs maron pierario weario kita pokere. UPC no kui pierde we bero kitma pokere. Dongen go forming GAMENTE. I think DP Nenchero no Pierre we beach. I can't remember very well. DP do very opposition. When me do ma pa oborre ke kwero machalo prime minister. Ikololo ma British guchalo Princess Anne chalo ka poma be chero kas a celebration me loiten pa Uganda. She flag pa British ki kwanyo dugu piny pa Uganda ke ilu malo midnight October 9th 62 sorry. Donc ngur pa DP complain mano get tikere was put aside. Mano do karo ki meke GAMENTE do chako teach. Ubore ber prime minister. Ki north dano ma mewa ma ki north mana po ikomge pian mana tiga lok ma po kita na po kere mogo no will manok si kone Pilipo Oruni dormedine bangai ka no dong maka ne romo po je MUTIME kara chon ka po kwana down my north ma te prominent MPs ma guber I cabinet ene adok ne rion kilao ocoyo lao also nama Felix Madi. Now, I think a lot of cabinet members can mapone. Pien lokum Alex Arabic la chien ubinu udoni cabinet la chien unote parliamentary secretary karma wati gena. Mawano lo chien in the first cabinet ki komene. Jarnote parliamentary secretary. Maroma ke assistant minister. Kitung is mapo ye ubango me UPC bana mandu julu UPC ke anyoti manu ngen ki teso ibukisu no te wakoli kitma pokere ne manu joma east Buganda waberu ki minister Kalule Setala Luimbazi Zake Amos Sempa Kalema William Johnny ini weng no gen lo me kabaka yaka ma pone nencharo 102 we ikomge ka kone ngata ne to medune itung is po manok total babia pian geno ake alliance pa UPC yuma ake UPU bango beno ake UPU kidok magezi banike UPU magezi for bunyoro babia for toro we are purported to ankole kiki gezi mano ti UPC pian ankole imwame 62 ni DP poll the highest but ringa no tiki gena no kui maro 24,000 lwa kui mele karchani DP ankole was very much DP karchani marino lebu ko but ringa ki well kui ane obore 22,000 mandu jemati away from memory ba donc amete chake maber Jimmy Wang on tika word maber donc many institutions Obama wajukereni what Africa needs is not strong individuals you strong president and strong institutions they more important kidong look ini kakare piani komeri institution mate wajiti strong pa mate independent pa ikar chana institution ma wala ko keyboard British ma guwako maber total
mukwanga chak UDC Uganda Development Corporation chaka loko UDC mono muweko chairman me UDC Uberu Simpson ngeye no briefly Cheng Daudi kadong Cheng Daudi became MP me Mitiana Buganda do weko tichi inuni la chen seme nyanzi beru chairman me UDC ma go tichi ini ma ba UDC the envy of other countries may get wa Kenya Tanzania mukene very successful what we call state enterprise. Meno achievement ma GAMENTE bore one berugere. Independent institution mukene tie Public Service Commission. Kita pokere won koma weti Uber Abdalla Nyoro melao ingeye papo ngama dole kore public service beno tika tik mabe in advertisement money the qualification ma meta pitik money ini choyo kiri aka tung kwene me Uganda kage no ni qualification ni be ibi no tichi nuni pechal kita komkareni na chile kene me ti tuju me lobo ma ben pe work on Public Service Commission pe berange ka put Public Service Commission motie the Public Service Commission a big pride for Uganda tiga tijo no ma be mada another institution manu ben tiga tijo ma be judiciary Chief Justice mukwa oboro kelo dam ki woko probably a good idea Udo Odoma in Nigeria and Chief Justice mukwa kinmana poker ni Solicitor General Ubero Nkambo Mugerwa Muganda tiga poko ne kaka pretty important judiciary the important institution kino ba institution pe giterne pe ka judiciary independent chiti yuma be mada ngola outcome beru pe inge institution mukene mono checking on institution mukene ole weng ma pe gitek ene Auditor General Auditor General karma mono mano ti Auditor General wero la lokama kelwani kabiswa beno beru Auditor General mabe civil service karchano ti yu kileng chuin mada kala chien dong inge kabiswa do bino otake dano meteso dano mana nge uti gulu bene audit gulu end of the Auditor General ngat mano actually mano dit Auditor General Department mukti ko kwano dok chien ene chola Jonathan and I think number 3 or number 2 Auditor General's Department the audit department team ba ma da pian ene checking jeme duju matiga teme ministries mukene weng lim matiga roche ke ngowe where Auditor General is a very important position from the judiciary DNT can teach maki wajaniti direct from a special fund menu to independence in apegu jenge ko ministry more no gilo na can be within the government scholarship committee beno berkati mabe mada mano in America kwani money no ka kwani money ichiro body interviewing in right person na chala ke chwele beno wo kin mana po kereni scholarship committee ya chakani oberu one come oberu Dr. Like na chikan kar kana ka waju go basi rongo ngona the institution ma per tek na bene oberu katit ma Bank of Uganda bene kita po kere first governor ma Bank of Uganda beru la loga Joseph Mubiru tijino ko po pe sino ni ka chiel ti everywhere kita komkareni no ti po ma ba lo ngechi
idoktik moden gana Joseph Mubiru and in Uganda makwano banking and one of the first kidong institution mukene no tiyuma bag to local government poleno itiga tijma bag dokiti independent interference the both central government no knock mother kede the central government no me grant with local government running pian local government bana dano me local government dano me central government so kiloni subvention me and grant makomeno with local government me balancing budget for local government in the whole country actually local government ge uti teach ma be ma da scholarship ma pol ma actually mu dugu we chok kar pe me lo ken ma du ki wo ko ma ko kwano wo local government e chwaro gi local government actually was one of the best Uganda and a kid man lobo Uganda nge lo ken ubedu kere achievement me bore one government and kita an kere kid man nge kere oryat boro yobo gamane ko bore pierario we are all over the country district man oti hospital me wake yobi anaka my dear, I can't remember where it is at Moyo or somewhere. I think Moyo. Moyo no don't hospital. Moyo ni pure beti ki yuka kamu kene other than Moyo. The district. Kuno oriari ni naka seke gi kono kwene gi diju kuna bugano no don't oriar ma moromani bugano chalo no ario kita po kene. District weng kuno oriari ni. Meno progress ma chake madono ko me 66 o carro. So mira kwani between 67 to 71 ma min kwani gamede. Rate me development mano Uganda tiga mede kere nyim. Ono paper ki lobo mo kene ngetwani. Jemu no tiga tima ba yo gulu ki Kampala ki tiro yani imagana ini Pakwaj Bridge ki tiro imagana ini Borewan ki project mukene partner kwano ki weng pian information mana tia mini pe terno ki weng under one roof no okay ata aberga po ki jogo ne me keto ki in order and pe tia ko weng ni sel mukene ma o ki me ma bene farm institute ki yubo farm institute aka weng Uganda district by district farm institutes here where agriculture ki veterinary services me Uganda made them at a high standard where dong better chako farming was very successful kichako dairy cooperation but not chakepian lupu no dong tiga gena mada te producing chak mapol mabeja mada dairy cooperation bino processing chak yugo gena bena barra ki ngo gi jem weng no ki yugo kenyo cheese gi ene ya ne waje farm institutes maki yugo gini don lobo mada project that you can be proud of kida kai gina chel ma gina Uganda Airlines chako teach pa Uganda Airlines beru bayte twal ma no paper ke airline pa jomo kene me ngetwani chi kar badong komkareni kitingi kene Uganda Airline to ano poda winyi ki chako roche na chaka doke UDC bene do to ko nen chelo yoko matwal dong pia kati pian jemne weng lo yago gina chel manok gina economy pa Uganda ikari shani bene no tiji ma waka pian economy no ti strong Uganda shilling uno loke ki pound sterling pierio can shilling pierio no 1 pound and no puti system makelone gina
fixed exchange rate, before the flotation. Flotation though being your border too. So Uganda shilling no tax me the kid man poker foreign reserve me Uganda no 298 million pounds. Cartel luck chen the man even pound sterling no puri be going through back of my 73 form devaluation me pound economic crisis mo UK karchani ma oil price spiral chake OPEC gini uno put peke chi lim me Uganda no tek mere ma pebene you piangi lim me Uganda do Kenya bene no put chi one do no put wati shilling Uganda shilling bito la chendong gina chel ma bene no tika tij ma bete to ale Uganda amiero joma puteno gunge medical service me Uganda British were on Okiloni UMS, Uganda Medical Service. The Karpa Border one dong the Ministry of Health. Ministry of Health, but I teach my be mapawacha. Upon 69, weekend magachelu border Lugogo, border getero, Imolago. Pedok flying walk on Nigeria, walk, New Nairobi, New India, New UK. Kita kumbero anelo diru gene kiter gi woko ke tuo mo kan wi Ladit mo kiter wo ni gen ke committee watni it's a vote of no confidence com hospital service madam kumeritieni magen mir no pego bet ki wa ni sir no yat ke woko itama medical service no bad at all complicated surgery mo ko ngogeni mulago no timo ole wen kidok private medical service be not bad la bolle kalon kapenge kalon apori lejiko obwango no MP karo mena timo raj poter mulago ter kalon mena to Lukalon no receiving patients from Kenya, even from Malawi. I was very surprised recently. Me kwano case Malawi, beyond Kalon. So medical service for Uganda, both private ki make a GAMENTE way on tika tigma be madung pa watch. And it can kere success pa border one government. Din medo church balo medo chako kelo anyana Uganda and a referendum chenchalo in my 64. See, madon kitio lok me referendum 64 ni 66 crisis binuya following that referendum. Disgruntled Baganda no pegame referendum result. See, the government picked itself up who create the 67 constitution, the Republican constitution. I don't progress but we are moving very fast. One development biruma duong mapawacha kidma kwan mo wigini only to be interrupted is 71 kikuba min kidong kuba min 25th of January 71 ubale jemi ole weng manoti in progress rate monument development me Uganda ugi koko wacha ko dok chen jomo kan wanya min timbe mari mo yini that is otimo enter order ma kriem kire yidi giborra pa woro maber pien kano kriem systematically ma lule teach pa yini no tie no ba dok no program dong no tie ma British government ke East African countries are there pe weng Uganda, Kenya, and Tanzania me facing yini in annual allocation of 5,000 every year. Onodong uchake 69 ma GAMENTE me Uganda, Kenya, Tanzania, no kichwal down kanye UK, Aliba Beach. It's a quarter system. Now, mega system in notice low, mega mean it was fast. End of fast but reckless. And then count no timo ma be ma doga ki ngo ki poko dan ma kuire guleyo man doga ki bero poko na en kaka in jomo ma be itu mu chi mi Japan ki di wo pe Uganda no Japan ku jati food wo pe ni the world is round
we love kita geography for you wakere. Ene ngej chuno beru peka joma taking over a business by yini where Uganda economic system collapsing Bueno, uno kana kitim methodically maki ye down ma query me le dokan pa yini. Atamani down ma pol no permissing jani no. Pian gubera chamu down ma chol mana. Kita ana neno kere Nge Loc Ken pepo chaka yenu kare pa mini. Atamani ma komkareni kamita weko uge kumeno. Wekpate chama lach twal. Kagine Gimotie, I can come back to you. Me gam jemi mo na pen mo. Tamane wek kare ki Pilipo Oruni kom na le. Before total Muzee. Jama dek ma picking ikum gine tamone indicators me jemoti ma pejo Nge Loc Ken. And I look my you Farm Institute no yang teo kabir ma popol duju akonyo do pu gidare cooperation wero be ka teach ma pe to Yeah. the second thing ma ini wajo ma nyura tini ono look my oriati mo be ni kala did lobo kolo romo wan ko mi giri amer kere mu lagu eno kumbiri dong no mi giri kere wo luoga da ma chwalo gi Nairobi gi kamo kene chi dong go penye ni ngo mo bir ka timi gidong let me go Joyce ka no exchange rate in no team no beko 1 pound to 20 Uganda shillings no bear man there Caesar no bear Caesar we ha wochi Nge Loc ka gam du mana in 91 actually tiene Uganda actually ching aliba chiel to get aliba chiel kimia chiel. That is how strong tiene me Uganda. Actually chilling aliba chiel me UK me sterling me nongo ching aliba chiel kimia chiel shillings. I will give me 6 million tiene me Uganda actually ching aliba bichiel. Period. Chi dong wan nenu kong look in particularly jomatino mo ti dong Uganda kumbiri eni ginen ngo mo time neno history pere tek neno ngo mo time we dong kumbiri jamiti kit ma kumbiri ni Ladit Pilipo letina Acholi Nge Loc Ken letina Acholi mago contributing gine ki mwaka gi kai ramo biagona we letina me komkareni ngene kai mwaka ni tamone nok puri romo timo gimo Pilipo anapo my liberation mo karna wini atina wi mo nye Pilipo Oruni over Uganda chira Tanzania. That was really classic. Apo ritual omeo Pilipo yo apo ritual lumera Ladit Caesar amor dan weng pange ka tiga nen ma video chalo pe on video kidok duan gine bena winyu tima ma pat doi duan dan no lakel wana tika winyi mabe te winyi mabe yo apoyo chwalo poj bot Omera Caesar moderator ka tiel ki tar paluo ngeni network mela kwet bene gitiga kupune cha chwalo poj bot unweng be yup any now Ladit Caesar i communication mana no onio miero awaj alore kom ana bi mede ki lok ngoma lotina chulu timo i cako gamente Nge Loc Ken yes don't know amiti atim kumani adwak wiwa kong ingej history yana neni pire tek history kawani history wadwako mabo mapeya o we karme independence ka o independence bien
Jemi ma cholo tiyu umier wangeni achuli wan machala achuli jemi ma watiyu ni watiyu itien loka ngo kwo wa machalo dano wat kwo ni ning ke por ki kaka mukene kwiri watini ning tich watini ning gini ene binyutu iwa kama wano a iye doko wek watiyu jemi ma watiyu contribution mo making I gamene me independent ki kama wa oye kumberi kita kaka mukene ginen wa kwede ki anyim wa bicher ni ning da wa bicher kwene donc a lego ni yena momori yena wega a wot u yor tutwal me duoko widano amira duok kong widano wai 1871 1872 ikare ma don waluone mono nyo arab eno no gwen gubedo lutax gubedo kamako pi matek angeo topic eni Ladit Polo biloye chon ento mako pi magiber ki mako pi ya chuli matek maono ki mako lao bene ki mako I way mari ineno now karma beka o 1871 ki 72 eno luoni umiere ruate ki ruot chamu teke winyu ruot chamu mpayera ni beka o ki ben chuchor tugi bino waji o be wan watigi peko matek pa joma kumberi ki tiga mako pi matek mukar kare gu yelo en gu mier ni eno miere donj bot gi ene kwer da beka wor kilo monye maromo mia bichiel ukergi ya chuli uchiego ruot chamo miero umi cham kilo monye ni ma en beka umedo chere bunyor waji miero beka ugwok gene ruot chamo ugwok lu monye eno ni umi igi cham ugwok gi mabe wek gutim patrol kineni wek gumi yo me joko upi now point ni maana kelo ni kay por ni donc ruot chamo u yele matek u jogo mako pi pe ya chuli ke ken wa lao bene wa madi bene wen u pi u cher chigi now ka ini poro ikare en ma ruot chamo tika joko mako pi in northern Uganda I Buganda ono kabara ene ya charu pi madong loy wen upi ma en char dane mago baganda mukene ki cherge mago bunyor mogo manoke kwalo gi ki mago ki busoga ki chargi bot omani arabs bagi ngolo kwere ki modern Tanzania nyomu kene gi ngolo kwere ki Masai land ineno akabara ene no la chat upi matek now ka inde por ni la tela matelo ruot chamu tika joko pidane pire tek eno kabara tiedo ka chatu dano mamege ki nyuti kit achuli kita wana chuli wapat kwede ki wajibe ni kabara mutesa ki kume kabara suna ucharo min mutesa lego ki kapet mena anakwani book pa Alexander McKay kabara suna o lego min ode ma ene min mutesa the first o lego min nego ki kapet o miyo ki arab cher kene Zanzibar ineno mutesa dong latin ki endong daga mu kene ene do gene ti meno jema chiel ma achuru timo nyo ruot chamo achuru timo machalo tela manyuru ni wan wapat ki kaka mu kene achuli lugwok paju kaka mu kene pe lugwok paju meno jema chiel jema rio mamira duok widano in 1918 kita wano ngeyo jildo irwa gin ki Daudu kelo makinego gi machalo chaden remu new matters now jildo irwa kit ma ki choy kwede
Giano no pego doni politics. Ento good. It's muted. It's muted. Peti winye. Oh dear. Oh. Chairman, take a winner. Yeah, te winye. Magina, ma Pilipo put you begin there. Near no Kagam, I hope you will come back. Not go at the Yes. Yeah. Gino no Anna Mirni, a gam look pa Paul Kilama ma wajo. And dear look my bay, madam. Hello? Okay. Yes. Doogie. Yeah. Sorry, there interference ngatimanda ono gena ugo chims you interfering ki gena. Pange ka utika winya mabe. Yeah, winye mabe. Chale penen. Hello, utika winya mabe. Winnie. Utia winye video peti on. Donc peda winyi duonu okolo ba. Oh. Wati winye. Wati winye ne. Ladit Pilipo Oruni Utika winya mabe. Yes. Only wing. Katika winywa anti-muted. Anti-muted. Okay. Oh dear. Pange ka winya. Wati winye ya. Ko in mauna tia wajima rio. Ene ye jilde rwa gen ki Daudu kelo. Maki nerogi ini ye ma megi. Magumo tam gini gendong gijolo Kristo. Dong gibi beru jopa Kristo matwala. Eni nyuratini Acholi dano makagumo tamgi iyoma da ijemi mano gen ku kere chwingi tegi loke ye. Ena ye bene gini eni onywalo janani luum. Pero janani luum ngeyatini ami twero neke. Ento peorio. Waje eni bichung pi ada bi lwen pi twer pa jome Uganda. Wegada en ki neke maneno dogo mata manien ma kwino tero la chincha. Ti eni nyuruni Acholi waberu dano ma wakwiri mada ki jimi mukene mana amida awaji jimi madoki kum kwan in northern Uganda wen kar ma kichaka makere kaka muko donyo i makere obeda Acholi ericha lako ene dano mo bedo namba chiel ki northern Uganda wen madonyo makere ericha lako cher kwana makere ingeye dok enda ko loke uponyo la diru bore mi Apollo Milton bore ma eno dok prime minister la chien executive president me Uganda ma ene yo ponyo utema li madi bene ene ponyo la kirigi wen ene yo ponyo ineno eni nyuru kwiri pachuli kadi kape wadwongo twal ento kwiri pachuli ma Acholi kati kiriego gi meti ujemi makela la ingeye Pilipo Cage gen ki Pilipo achai gen mere gudonyi makere kido jomo kene ma gubien nong la chien mero jemi ma Acholi tiyu manyuru kwiri kiriego pa Acholi gen mukene ma amita keli ye achakime legislative council onyo dul mamogo chik mamuru chako ki chako imwaka 1951 dono ki kerni northern region no weng Acholi lao
Karamoja Madi West Nile Weng Umir Betke representative Achel Mono Yero Pilipo Kech ene okwo beru representative machalo kai lungi MP representative ma ene chiero kadok in northern Uganda Mount chiero beru i legislative council i chake mwaka Pierre Bijou Chiel 1951 o kerewe Pierre Bijou de la chien Pilipo Kech wero o miyuki Antonio Pua en aki ki dum Antonio Pua charo i mwaka Pierre Bijou de naga we Pierre Bijou bero gudi man me Kampala kito ting chawazi Kampala me chiero gulu highway enuni Antonio Pua ene okwo kelo piloki enuni i legislative council maano jomo kene ki voting o ni tame ni peti yo ni petwere yo pe bridge pe ki twere yo bone Antonio Pua we Germany yo pe adala chen uboro bitiwiye madongi no Loc Ken owero yo en MUTIME now meneno ni ikin kara weng me northern Uganda ni Acholi ene ochako beru representative pakara igin yo weng the northern Uganda okulu nyurni Acholi ku beru dano ma gi genne dok dano ma gi kwiri dok gu chako tela pi Uganda wachon kilong gin mukene maono da wajo chon imwaka 1932 mono kachiel ki katikir me Buganda sa Apollo Kagwa gen gu chwalo lok bod la chirukej ni la chirukej tiet bod gi kong Kampala ki la chirukej tiero karma la chirukej o yana wani wan wati amieni ini tigi ki wori latini madong mwakane don komedi do rom kwan Daudu Cheng latini wamiti la lwakatie ene Kabaga o Cheng don komedi mwakana biro Kabaga be mwakana biro wegu chakwan ka chiel ki kelgi wegu bet ka chiel mono timo man pien tiga mitoni Acholi ene tigi quality matek mabikonyo Kabaga memi utam ki Kabaga tamati mapenyone nyopeda kako berika luor Kabaga ti la tier bene po kwer wega da la tier keju kwanu latine mamar be Daudu Cheng po me di kwane ya Acholi o tiero chako kwan i Bugande budu inena chiel gen ki Kabaga mutesa gubere ka chiel niyo ka gudonyo ka chiel donc kitma history nyuru kitma wanu ngeye weng la chien Daudu Cheng beru dana mo konyo Kabaga matek mada in 1962 kitma Ladit Pol wadu alia karma dong jimu doko tek ma Buganda ukwer donyo ka independent Kabaga jemo peti yo ki watemo ungai wan kao British utemo ungai British o Daudu Cheng ene do katiki tam ki yo ni ene de bilok ki Kabaga da bilok ki ubore ka Daudu Cheng ene oribu Johnny Eli oribu kelo bore gen ki Mutesa ka wero Johnny ku kero chingi ka wero ni independence utime ineno ma eni nyuru kwiri pachuli ma munu nena ho wachon ma chuli tiu ki kwiri manugu keriye chwingi ya ya so mere ene jema na miti awaji
machalo kit kwa pachuli kwiri pachuli were okel wiwa wekwa niang ni gin ma weka chuli gutiyu jemi ma gutiyu contribution gi obedo ti kwiri ma chuli gi ti kwede ma chaka wachon o kwede dong wa independent o kwede wa independent kati mukene gineno wa ki chwiny marach ti kwiri ma wano ti kwede now na miti a lok manok ikum kit contribution ma obedo tie ikarme independence kit ma Ladit Paul wajo gamene po boro tiyo tij matek mada maber to twal ilok me economy uyubo economy maber mada uboro chako banks Uganda Commercial Bank Uganda Cooperative Bank uboro chako cooperative movement itself local government ma chuli unoki poko maber ma kikwanyo chiefdom maromo ario adek kitero gi gibamo gi gidoko county achulu no tiki county abichiel ono waber ki umoro county ma umoro county no tie ye bobi awere la logi kod kikoro county mukene obedo Kilak county Kilak no tie la mogi abo atiak anaga kialero achwa county no tie patiro paicho kiata la muo county ono tie padibe lokung palabek marupe piagoro chua county ono tie la bon namukora kiorom Agago county ono tie paton paimol parabon wall adilang kiliera paluo now local counties and magikero eni umiyo kare ka chuli me donyo iti matek me puru ma county money unyo sub county money gin gitiyu matek kun gineni umiero gin gidong sub county yugu ched malo gidong county yugu ched malo uweko puru ta ubedo maber mada ya chuli puru pamba ubedo maber mada ya chuli cooperative ubedo maber kare madong ubore o ngolo ini okwanyo ini okilok me buku pamba achuli longu chako achuli cooperative union makomberi tie dong Kenya wini dong nene jomo kene go kwanyo cooperative We have lost him at a crucial time. Yeah, no tia wood maber mada. Yeah. Ayo iti on Filipo mede nyim te muted aye iti muted Ladit Pilipo iti muted po tia winyi And take a team car can battery work till running low. yeah po tia winyi Peti winye. ngato romo gine Not more team around texting, Uncle. I've got his number, yeah. Yeah, just text him. Let him know. Yeah. Filipo po tia winyi loko no tia wood maber mada. Kape do Filipo next week, ba? Now, he's made most of the points, anyway. Yeah. Doctor, no miro medo gimoni. Yeah, you don't know, I'm a watching them making it. Chako magic kumlock magine. Paul better go watching it. And I watch my pay Madani Uganda Development Corporation and
gino no giti subsidiary mo pool. Ngara mo ko texting Pilipo. Ngara mo texting ko. Yeah. Chino gina gino no kilo magoba mo pool mata ki gamente. Do amir pe ni chene ni no no bino ni gamento timo ki ngo. Gina chen no bor ker ki edwal ene log ma chulu banya mano gina pien development ma gutim chala ma yugo ori gina chala house national housing corporation ke ayubo odyat ubino mo pingo chene mano gamento gamo chala loan. Bor ker technique within that 5-year development cycle mir gichul chene ne obene. Aya chino chene no ai kwene chene ne no ai and ki lim magoba magino and borgine Uganda Development Corporation the cooperative movement. Hello Yeah, can you hear me? Yeah. Okay. Yeah, many magoba makino about Uganda Development Corporation eno no borikero mechulu loan mauno ugamo within that development cycle. That was a good thing. Then next development cycle kage chero doka gamo chene no don't get a clean sheet then no bicho banya godom da embe we abenu muni no pe mara borre bien gen gemere ni chen no bet chen no nyal donc kay in pe chulo chen ne ber ka nyal then and to borrow me within that development cycle no chulo da kero bo ber ka wajini conversion rate megene in fact it was much better than before that. In fact, it was about 7 Ugandan shillings to the pound. That was before. Interfering. I hope you don't wear when you do. Yeah, so okay. Cooperative, madongi chako, actually cooperative union, mano, pamba magigamo, ki, padma actually weng, ki gulu, ki kip gum, kona weng, ki kelu ki buri gulu kenyu. Donc, tiene que mio tiene mabe kilo fu aya profit mukene mu don kirma na waje ki tiere ki yabo ke da chuli ranch matye yutwe eka maromo no tie hectares maromo aliba pa a winyo ni genno mo gen joba genani komberi don go kwanyo udoko megi ento meno no jim ma chuli ku beri ka tiune ma chalo kara mekelo lim kilonyo iloba chuli ineno kiono da berka wacho la decision no penya mwaka pa dan wang magodonyi politics Paul dan eni weng magodonyi politics gudonyi ki mwaka no mwaka gitino Pierre de ki wiye Daudi Chieng no mwaka ne Pierre ngwen wi ariyo ke ken kede u borre be no donyi ki mwaka Pierre ngwen ki wiye so Paul kinyo weng gudonyo imwaka matino mada ma anena ni umier wan pe lutino mier pe ki cha lutino magitie kombere magitika nyutu miri megwako gang me choga pia chuli umier ki chok twingi pe ki chagi ki chok twingi pien kar gi do rom gine an nyimgi bo enano pamira akwan nyingati mo ento umieru ki encouraging dano weng mapeki changa timo wek dano weng go kon kaka kid machal gitwero eneno la dit siza ka agam kong manok gine lok mala dit Paul no wajo oberka kwano temo kwano nying oberka kwano oberka kwano jomo beri cabinet atamo ki i western mukene i ankole ngar ma oberu beni cabinet no oberu Grace ibingira oberi cabinet ki ya chuli bena tami wero
erija la kidi en beno bedo I cabinet mawiyati kadon gina tamu joining gen la chen Pilipo. Alex Ujera ya meno ene joma we are twerpo and then Ladit sida so atam ni I'm making a contribution any we go yabu wan kadon wan ni komberi kama wa ye ki mechera nim wana chuli tira watwero ka watwero umier watim ngo pien ka wadok ite kwara wa waneno kwiri ma kweri waguti kwere chumier po bet kilworo umier wange tini piny en macholi wan waromo de duneo pien ruot chamo gutimo gude guyabo piny ma piny rach ruot chamo guyabo so anange tini wana chuli ka wadie chen waneno kid malu nyuru wati kwere ki wai woro chol piny eni ni mo ben olo chieng bi yabe iwa eneno atamu ka wek kumeno apo ela Mo dit foi to twal ichano mabe to eno gine. Ichano mabe to twal. I didn't see my daughter's body. Miro be the panel in matwal dong wuni Muzee Paul Kilama. Chabit dong. Miro be tie kan. Nego Rose ki litine. Tino kong wachang kedu. Wan luti ang chaka kaya lagi. Alo sida Yes. anda tiao Okay, be foi to twal. Kakar wan cannot hear my own voice to 12 ba wa mor uno wen kong ko. O tiga nene kiduni. Ki joma wa ko magi tiga winyu ngo ma gunu tiga tirne lok ma gunu tiga lok ne. Ki poj ma dip cherbot Ladit Pilipo Kilama ki Ladit Pilipo Oruni ki Ladit matiri bar ngeje ma poli loy wa manni nyoli. Wa twala poj ma dip bori. Dok ber wa lega do ber kin wa kare bichu ma chalu ponye kin wa gimo gunu tiga tirne da donye ib dano ma be da ma be ne ki no chiki no lok ma tin dong met ma konye ben pe a chulu magiti tela magi mier be lu tela kum pedi ki kare ma nyen eni la tina Pilipo gin ma balu gi ki chugu chwingi ku we kon kit me par pichente lu tina ma yangu donyo en chalo da wuru chengi o borgini no pegiti ki miri meling gitiki miri me konyo pajo gitiki miri me konyo kaka ento lu tina en ka ki mier chung ya chuli kiti ma pol magi lok ma bejo ento ki ngeye ki tim gin marach kongu kwan chwingi ku chung pi achuli timu ker ma ino Pilipo waje pege luonyin ti juma tego magi tiga chung pi achuli ento lo man ngeti ma kon gi bale chwingi yo ma eno ni pebe wa logo gin go win dok juma twale go tiri ni tara pa luo tiga choko chwin no tia wi magi tigi chwin me konyo kaka chuli nyo Uganda guchung gitiengi kongu wek birra melimo gin mane ko wachente ka in la miri me chente pe don lobo pe don kaka ka ngar ma tigi chwin me chung gangi ka in la tina choma ti kaka mi de gangu chung pe ti ki chente ka ken ku ti ki lwa nya tam ka chiel ki lwa kadi mir beruot ma telo kaka kay mir be minister mo de bet mai chung pe kaka ni ko wati ka kan ti ma pe to twala ti cho ma ko kwa ma be wa mon be chung telo kaka bu ma da be ma ko le ka da ma niang tin no mo chung pe kaka be
Chiwa loko bot gi gino wunyi wa wan tar pa luo. Ngo ma tar pa luo tika timne. Ngo ma tar pa luo kere bot. Win ti kere. Loko ma pol tu twal pepi en dan ma pol pu gimir lo. But lok ma gunu tika loko ne pol wun ki Pilipo atamo uti dano pa Acholi ki come. Ngenje ma pol ma beje Ladit Kilama. O puwe tu twal pe wek ka u bene. Pe wek tar pa luo. O puwe wek ang dok lotino gu gam. O puwe tu twal. Lady Grace. Apoyo viewers, apoyo ben si ja pitelo giana matine. An mere loka ma pul pere ento amiro ni kepa wae ni enemi ya po wang no tiano magang no tiana chuli magang ni tela mir pe ki wachi ko ibela di doctor ber mir pe chak wa ki school chak wa ki primary miti mujim miti luidano kirma ini o senior o yungen no in la tela ber pe ni da mir ko o university ni we bela tela level miti la ti ma papa eno gin ma wun nen kita yam gamente ma chon en pa ma gamen mo ubiri Nge Loc Ken gamen mo wakwano berge jone no gitiano para mo confirming ba kita po ke nen ter ki way ne dan ma charo jer was Alex jer ma minister no ti kera gi ma mu gero do ni geno ma piare wa ber ken o bore gi no ma gi piar de ki wiye ki ken piar de ka ber no ben so ke nen dan ma tieno eno ka wunu ne tij ma gutiu pi MWAKA en Nge Loc Ken jon gutiu tij ma to ko are watin putie so dano matino po gena po weke wechi wuni wunu tieno o toero kita mego ne ner wa teke pe tiene ene weke timni ini romo beru jimini kiri beru LC meru dujutela duju meru tela kitela wen mir dano jake kiri kitelo lu tiro wia wube lu miel kono lu fu kono tim ngo kiri loke petro re gimo ki ken tela so am gena mi ma we lu tira churu upunyu mu tela mu pegi wa ala ten in pela ten teke mo ni dong piera rio in pela ten e rom tela apoyo Mata Pascal. Moro wun panelist get down wang magitika nano wakamuti for wun wang fony matin ni fonye tot da fonye no mero katwere ki ket ge choj were lotino matino mago be bino gi Nge dano Nge wane gi Nge jomo kanne go Nge kama yang kita kwere gi kita Acholi yang chung kere kin dano fonye tin tura da antina bere la ten kwan alego ni jami en wenka twer ke kere choj Ladit Pilipo Oruni Ladit Oruni wa foyer ba me we wonu tie kenwa da wa merne o medde ki fonyen a foyer won wen Okay. La bego Joyce. Oh, comino ada. sorry again muting myself otima kija for the 12 season men won amber the ba for panelist lu wara wen tutwale borlu dirwa Ladit Pol kachel ge Pilipo momio lok matut ingej ma utikwere ma lobe gi lokom Loc Ken pa lobo megwa Uganda and atie chalo paska bene atie ben la ten kwan ento aramo gam mer man na kene atie in agreement ki Ladit Pol kero tero lokom kero indi giriam ge kwede atamani onomier ge timo be differently onomier pe giriam ge to chok to twal kere give me 72 hours ekane pien gin mukene ma dong umio weko economy me Uganda por da ker Ladit Pol terone jemo chero chi obaleo atano no mier kong gi ker gi piny gin yangi ni gin matie wano no ni jem ma wunu tika business ma wunu tika temne lo wakan chena ne pe beru kan chena ne tika chero kamo kan chi weko economy me Uganda tika dok piny
Now, condition ma wana ticket and pien winye be business ka gi logo e logo we ko jemi time ka itiyo gi tek kom chi wona riyo we losing. Pien in bene no tika miero gin mabe ki bor ngat chane bene tika kwanye jemi ki bor chi winye miero betie we business o war mabe. Chi ana tamani kar enon ma jemi eni time ni uno miero gi tim o la dir ma megwa machalo ida minda da no miero tim ki wang me nena nyimne ka wana kwanye juno yor ngoma betime mero gen agreement ma ana tikede bot I lok mala dir polo lo ki dong kumir watika lo to ale en lo compose independent uwuru nyo lo ken eni mano kelo ngoma be dong je mabe jo mokan ma la dir polo lo Kenya Bank of Uganda gi cooperative bank je mabe jo tie kidong gin mukena mano wan machala chuli watika per na chal pamba gi ngagi era no je mo miero no gi encouraging were o mede kitime gidong gin maraj madong dir lo wen era lutela ni chaka de kar enu no Uganda po very stable go very stable for 5 years 6 years again kai koma lo ada lo ken ka lugo mono no per ko en kine mo abija bichiel gene me chako ne lobo don kombere wano lo ken mi adon wa chako kero jemi in place era no kar ero ni pu kar me kero gene kom chako lobo me chako chungi tiana mabe no mo abija ero no kar no mo abichiel ero no kar ti a yelo tu chako to don gin mo kere ma ana nero ni umier gi tim malube ki ngoma gi ramo tim ne umier kong lugo ma chela ma president go miero ne an ma chero ne achero piera kena ke ja chero pilwa piera de dane ni Uganda tie ulonyi jim ma pol manda ngom me Uganda chero cham mabe climate me Uganda be kabisa down me Uganda generally down ma kid gibejo they are very welcoming gimaro dano chi ade dane ni businesses ma bejo no ramati me Uganda we Uganda chungi tiana ine chi enini petika time PN lutela pegitika nena anyim palutema gidon kero wa ke logo pere kanye kero siza tiaro kero luteno en man mege nywala ge 1962 ni chaka kere don biono kere we 1971 komberi jo ino wen ramotela ine kono bene dan wen mege pege ramo belo politician ento tela ti yo mapapat bero dakta me konyo lubuni yabo school me konyo lubuni yabo factory one community factory mano me cotton mano ti jinja muon dongo beauty ngo chiar kere o kamo dongo chiar kere po waramo community no wajane kerne nengi wajane eno gi chiar kere lo mukene ento factory mukene pe ma juma gi tigi chiana gi ramo building tie ka kabur lo mukene Uganda magi tie penyo pie ineno chi jemi chalo economy wa ya buangwa obedi open minded metimo jemi manogi nene ramo kelo ngo ala ko pa dano ineno chi gimo ma polo twal ma ramo lo ne to twal pe wan mere o lego ni ruba ko ni Uganda ala ka beti mo lego ana fo ya ko Ramai. Yeah. Afore la this season me na kara ene. Afore da more wono wine Panelist. Ki dan wine na buti kana. Wa. Ento ma ko ni ko ta ba ko na ko le kwale ko ta ba Ladit Pilipo Kilama. Ko e piloki, ko e docteur to lok bana. Kali ni amore dugu nyope dugu watiki lok ma duan di da. Ento be ka da dugu we wachi wa jima ingee wen. Little be before look at it while for my son Oruni, Mr. Oruni, Alipai Oruni, and for it 12 maybe you look dog Olu ngee ngom don't want to look pigangwa Uganda. Young and a poor ngee were done, may attach and very way were done cannot teach enter don what you can amawa aki and probably loma doing to 12 I got me around why make mother when you look to the on keep a down wing
Nge Nongo Loc Ken makimi ching dano me Uganda ka pa British. No kano ni kit loketia tam ni kitim kumeno no mier peke mi locho ni na chiel mani duene mi abeti no mier ki facing out. Ikar department money kongu chak teach ma be karitar MWAKA beach. Wega don ka don gundo a ka a ni na chiel Jimmy Bale eni na kita don Jimmy Bale ke. Kano kong yang kong kano gu chiero yang ki mira chiel no mi kongu bedi ego a ka ni na chiel 1962 ni bendera yermalo. Queen gi nya pa queen gi gu chier ka ile bendera malo. Man non konyo wa kingo tij maguti mata tije pakka ngata tika nene pakka. No to agute mot Mario ami men macharo tam kita la dir Mr. Oruni waje kere kita yang mo kanti ki poko kere kanti abichele on edung lok mu yumu tunya di da kanti abichele si noni kanti mu gene kingi gi gora ho gi fur jimi gi fur pam mu wa area gi no don wa lotino gi area mu kwan la dir manu tika la wi jomen Acholi now West Nile when Acholi la Acholi manu ki mater de ku mala fon ki bena Mr. Alike manu head of scholarship te lokani kana Acholi GUDONYO group me county and ginna la ten mene matika tema be gitter ban ma pele lakini ni non scholarship ba pe me lo mo kan de ran de wa jomo kene kan wa lok jomo kene wa lobbying jomo kene ka ko wido en jomo ke wido dire campaign yin ka de ko district ka pa ya big ya bo ko ya di ko ya bicheli ka gundo ko kin gi ken gi ni wan wa che ko timo gina kuman ma be ti district wa uchak lo me fu tel for pama gini non ko ma ram chati pama gi chak for kofi o dan ko gora ka chelo non ko ma dir fu ye ma dan wan charti yang a chan ka dokulu bale a chili gi lungi dan wan chaka golu dokulu ni no tangi pe manyura chili ram timo jimi kira Mr. Oruni wa chili no kwiri dak gi tima tek amba tam kita entawni ka chili gu gora go chako tichika ka chelo gu chako tam pilobo gi go wa lok pa jomo kene ni nga gi tika lo government dano chak lok tichira yang kwero yang ti kere chi peñ machol iwa nyimwa bi yape pikar ma biyono ka ke chako beri bi yape chi an pa bilong ma dungo twal agion kuma fo la dit season pian tini wen gang kwame kan Foi to twal omigo sisa chai dake achiel mo we watu ito Ara foi to twal tam no do a lo man no to can me yes Paul man ma Paul lo to twal ne wajni magoba ma no a kibot UDC no bu mada en magoba ne no ne ene gamento ti ukede me chulu banya manogu gamo wero Uganda kede be no gidero shenne entro within that development cycle no go chulo obene yeah wero munno no pemaro borre piano give pegi miro no give me the chen on you al piano interest doesn't sleep and I don't know chulo chen ne karma you housing corporation with member goal me you object within those development cycle no go chulo banya ma chen ne that was one point and on amir kilo ma doke amir yare o mechero Africa wide and kachoko bitime I Addis Ababa ma when doctor pick mo ken ko doctor wek akil pian ma bedo ti magina obor bedi okay oborre obedi kachoko ma obedi Addis Ababa ni Pure Beach Meduma Beach 1963 ma lubu piera dek bari o me Africa no guri biye la luon kachoko no bedo Nkrumah pam Nkrumah megana mauno en mironi one Africa kira dong one no lo che no do mirong what you ka chen endo ka choko po wor ma be kita no Nkrumah tamani ma ke lu ke jo da ke lu kon ke de ba en Nkrumah be dong o ya gino ka pa to ya endo a karo bene dong ka choko do to king Julius Nyerere ene dong ya wa to ya me de wa kiru ching wa what you ka chen endo pira tere wa che o lok mengo
kilon regional cooperation ene eno no mirdo twal piano eno no mirdo twal ni East Africa miano ka no watwere wabedi a federation ento donc kita no Kenya no pia no independence pundo Uganda kene ki konge koro Kenya karma Kenya bino sidong go chadong East African community ma beno ber chalo tama ANK ko me ber kachel pa Africans kongwe wa tilo me regional cooperation si East African community utimo be mada wa ber ki East African Airways East African Railways ki kachok ma pol headquarters no tia Russia utimo be ento obiketo karma mino tor kamen African organization African Union kono no girate mwa kemwa ento uno la pe girate endo girmo matime madime pe dibo marojo teme e logo peke wajo kake rate and berka kalok ento no peke logo mo perte donc in 1999 he kachoka mo time 30 Libya gadabi kilotam ni amir kilak nyingo ilung ni African Union kichwaka tam ni donc it was adopted in 2002 he kachoka mo time in South Africa madam ke waya OAU donc terre cat donc kachoka menyen make medo ken ni donc African Union na African Union donc kira chairman wa yakar man but it's a whole new story man we might want to pick it up another time it's a much better organization it involves a secretariat matye ya Addis Ababa kidong ki setting functional again kidong tieben regional corporations matye part man ma way na no be to ma tek man gen lo deal ni guti kede bet donc kombere watie ke East African community is much bigger ma tamani wa be medical loke si kon we kana ana we command yeah afo total ma put ya wa gine wa chao mi reading comments le mego Joyce ebe konyo wa gi kwano comments eni je ma mi summarizing ni Pilipo Oruni gi Muzee Paul Kilama uchano lok ma peje total me chaka wajane ni queer pa Acholi po chaka at independence queer pa Acholi chaka wa yam chon kita gi organizing 1871 1872 kita go chaka tute kere me lwanyi slavery kuno jomuke no tia promoting slavery melo jema pigi tego kigina chiel mara meti wa chiro kere kongi nyam kong mape lakini gine wat mono la chiro kero ki gero loga fu weko dauru chengin go bere gini gine kabak ginga waromo temo kubo wat eni gero loga dog nini ange merni lo loga chiro chi kubegi opimo weko ti chan kumbere but waromo connecting nini gilo loga Acholi gilo loga weko Uganda dog kita yam waro merni Mero ini era mero penyo Ladit Pilipo Kilama ki Pilipo Oruni. Waromo chaka kubo wat ini pien wadi po da uru ching politika. Ti mero kon ko because an forati insisting ni wara kinlo loka ge chule ka tubo mabe Uganda romo yube. Ana po to ki ya mero correct Muzee Paul Kilama ngat mo representing queen ni gine independent and Prince Michael of Kent, the Duchess of Kent. Gina go beru I karme independence. What for a panelist, what for Jomogo beru ka winyowa. Ka look more mukene dong pere le mego Joyce ko kwan comments ma de beno be kero ngara mo tigi lo muted ko
Mierno geno uket anon. Ben, mede ben no mierno. Okay. Koi kwan nung kong ka di ben nung tuyo. Koi kwan comments. Okay, Di ben. Man comments ma aki about the sea. This is just a awesome TV show for we in the diaspora and those back home. Apoyo in there. Okay. Mano about Facebook, Belinda team. Great presentation by Mr. Kilama, very informative. Before it was Belinda. Mambere o keyboard Redstream bot Facebook bene wane kanchawa para Rio kidake Rio USCT apo e wunduchu no deromati kingech mapol pi wu tek ma wache ma pe wacho mi arberi una ye guti me anyim ma we money where ne wan le tiano wa wana nyimu ya onyo chunya man bena akibot Facebook user materne ikar chani ka waduok chien exchange rate me UK ki Uganda pound achiel kelo shillings piero ariyo miaro ber pan yanka shilling piero ariyo ma wache atini Uganda tek mo ma pe wache inero nani Germany ubedo agricultural ufoe man ben akibot Facebook tarpaluo TV YouTube they see this is just an awesome TV show for we in the diaspora and those back home. Junior. Man akibot Facebook bene Belinda team. Great presentation by Mr. Cloud. In a time don't get a noeva. The band in the wakwano. Man akibot John Ojara. What my dear bought Ladit Pilipo for the wonderful nostalgic review of the past. Dong ma pire tek ena ye anyimwa. Puony ma kidman umiero umede dok wo matek tutwal umiero waduok piny wapuonye umiero umede. Ataon noti wane puonyo umiero umede, sorry. Ma John Ojara janani ukweta gamente matin dong ubalo lobo i Uganda. Man akibot Susan Okello, Indians were given 90 days, not 72. Menatio yechi amala la mera Susan. Kagi miyo 92 days, men be bat karne beno no futiri kirono in 72 hours is not long. So afoyo miyo ngeje one. Man akibor aba puoj ma dit pi puoj matin wafoyo to twalo mego. Kiman akibor Juice Kirindi and while good evening members. The system of cooperative union should be reinstated because people are now suffering from instant in northern Uganda. It's the buyer who decides on the price of the goods.
they are willing to buy like sesame. This is affecting the, I think Buramon is a Katiga now, Nekaramon and Kenya. It's affecting the farmers. Okay, it's affecting the farmers. Okay. Yeah, for comments, let me go, Christine, go ahead, work on what to program. Okay. All right. Walego wono rot la church. Walego lega mantin inyi wuri Jesu Kristo. Walego ki twin maleng. Takbe walego ki twin ma ni wafonyi kibori. Yene ye fonyi wa. Wafoyo matin wafoyo pija rio tutwale. Ma gubini kienwa. Gufonyi wa kit ma yang. Wana chuli ma yene ye kerwe wilo kany. Kita no waberu kaire. Chidong watang manok. Ento dong wa lego ni inde dua kwa line. Ma be wek wiwa uchak tit pikar ma nyim. Kin ma jiwne weng dong tika wat kere kubeti. Wo pa chuli dong pe pika wat ma be ma te tutwal. A chuli gurwenyo. Ruat la chuet wa lego ni tiem. Kita wa winyo kere jimi weng ki kwiri pa chuli ki be ki pa chuli daga chuli pe lako tame cha mo ki ken. Me wira kita yamu kudu kere. Walego la chweni duak gi dak chien kita naga yang. Walego dak ni kon gi bana. Konya chuli weng kon wana weng lutien weng me wi logo. Wega nyim pa lutien me wi logo betie. Walego lega man weng inying wudi Yesu Kristo mutapi wa. Ruak win lega wa. Muzee Paul Kilama ka show tum kong romo dong ba kwa nyama dong mo no ka fo Sister before Bella